कोई मणिपुर की प्रॉब्लम से मसे आई सुम हाइजे को इथनिक प्रॉब्लम नते ना को इथनिक प्रॉब्लम नते याम डीप रूटेड ओय aduna lot of agendas are there, lot of players are there ko aduga common people like you and me city khangdaba kangbu mani adubu subsequently moigi sariba narrative and with various powers hai tar di ko ai haje ge ko akhoi gi manipur dagi turnover se 60,000 crore 70,000 crore ni hai ko drug ki money hi su ko turnover se then fear foreign achauba kanoni yawi se da involved tor ise ko ana simi ani to ko matam sida moigi ngasai gi various agendas sai tare ko various narratives different narratives different false allegations me am se thola kan sida community ani se am thin nungsin han handre ba ko subsequently aduna si to ki matam sida 3rd May was pura program tawraba पूरा प्रोग्राम तौरबा डायरेक्टेड तौरगा तौ थोखिबा प्रोग्राम अमा ओइगिबनिना अदो खोइ मेते सु याम साउखरे कैसु खंगजेबा लेमते अखोइ नाकंदा सेंदा वेरियस एक्टिविटीज तौरगा लेजरमबा अखोइ अंगाक्तनी अदुगा सिगुमाइन थोलकनी काय खु खंगदे अखोइ 3rd की नुंदांग बु खंगदे तांग मरी द थोइबा कैन सुबो अखोइ ग्यान मेम तादे हाइदि इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम मसाइगी अखोइ गी काय हातारे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी दगिगा अखोइ सेंटर दगिगा वेपन लौरेगा दो अखोइ मंगदुम खलेबा बेसिकली दो आई मीन आई वाज इन द आर्मी अदु द नोमि लाइक काय अखोइ मंगदुम खलेबा को बट what happened is very deep rooted oihra aduna magi sil lakpa laktaba haibesina magi khoi ai gi perception de ko ma la su ma laktra su masigi problem sidi ma na solve to sunga moro in due course of time with various agencies na solve to kuni na khanje ba ko yam thina ka hatara various agency da yam na infiltrate tawraga ka hatara masagi kanu si system se soyen greba this is my understanding and my days also we had had lot of faults in this akhoi guard tong amudaba khodaba and then honorable chief minister na tawpa matam sida various masu ka haitara mana action logi bududi I today so I mahai ni there's nothing wrong answer to the action low tabni nothing wrong in that but then masagi makha da tarak pase adu makha da tarak pase ne ba ai na kitang manguda same to pendri se ko aduga ngasai gi oja kanona khoi gi oja dhanarbina habiba chief minister kai ga khoi gi prime minister manipur da lak ko pa haji he must be the maximum would come here akhoi manipur da lak ba prime minister se mana khoi ahan bo ngane ba and the sigi matung da su yamna lak pa masing se yamna lak pa se mana ahan bo ngane ba ko ID masing frequency ki wani ko and even the ministers from central government dagi lakhi basisu different department obetar su mana kanu oyngone ba sigi BJP government na oyngone ba ko and ngasagi khoi gi Anurag Thakur ga lapodu su I met him personally ko and the mana iga wari sanam matam da he told me various things are coming up Manipur gi bhajan si lakadari khokadari kana tor eba ko and it was very heartbreaking for me that I should football ga yam sanajare school ga taming according to da koi India da koi gi army da lai nga da su ko adna like sports university the only university of its kind in the country ko adugum do pick khaba lebak sida pirak matam du da we still have not been able to complete it how you for lotion mangam dri ba khoi ko lotion mangam de khana lai koktuk maming thum ya de adu thong gadam ni ada thong gadam ni lai ko adu matang du da khoi na khar chain khar phudha udre ai gi mota ko kari gi adu da wada macha machu du da sida pirak narai bu pharab ni hage dam ni sing bai de chau group port amane ba sports university ai se that is going to produce Olympians ko akhoi lebak sigi Olympian produce ko do ni hauji su produce story adu later na produce story ni adu university to adu hangdo ko matam da funding se loi center de lakado ni center de mi lakado ni adu gi infrastructure am create ko do ni adu me am do we can see it aina professor mamogi sports university की professor में उन्हें मतलब नमान है सर ये क्या हो रहा है सर हमारा हरियाणा अब ये वो करीबा उड़ीसा की पटनायक नवीन पटनायक ना सीसीडी हमको दे दो हम 1 साल में खत्म कर देगा पूरा टिप तो खत्म कर देगा है हरियाणा से खुद सकोले नहीं देता हरियाणा बीजेपी पाना हरियाणा द बीजेपी गवर्नमेंट लेना हरियाणा पीयू है हरियाणा पीगी देबा मोइना को एंड अदुना सी आइना सिंगाम पनदी बीजेपी की मिचंग ने हाइरेबा नो आई एम टेलिंग द फैक्ट या आइना यंग ऑफिसर ओइना थोरपय मतमदा थोरपगी मतमसिदा प्राइम मिनिस्टर दा आइना ने
admire tawr person che Rajiv Gandhi ma ya phajana admire tawr ko Indira Gandhi ju yam admire tawr like in various aspects ko Jawaharlal Nehru I am not sure collecte Indira Gandhi admire tawr Atal Bihari Vajpayee se admire tawr ko aduga amongst the chief minister chief prime ministers nothing like that among the chief minister oringai matam da aina khwai dagi aina admire tawr ko se kariba khoi Chandrababu Naidu ko adagi Digbijay Congress ki aduga Narendra Modi ka Narendra Modi na prime chief minister ko Gujarat se pura it was taken to a level ko adu level to ne ba that level I wanted in Manipur also I Manipur ma chamne akhoi yeng janing ba mai to ko adu daga moi naga ahmad to kana dagi kari hai tara sari ba lambi ga kari ga to there is no disturbance road to samatam that tax khaite ha everything is done fair and free and fair loin tawe Sariba, Koliba, the development Laiba, Kolimia, when there is no problem, then all those things will come up. Okay. Sigi visions in Chamang later on the table. Okay, I mark the Tamona say Tambiki walk from Sing to the question anything like so. Other side, I was young Machangba, a man, Uncle say, how about that I want to have ethnic problems. Ethnic conflict may have a see, government of India, home minister have the parliament floor the 100 Tongre. It is ethnic conflict. Hadamuk gazette notification yauna lakiva armed forces special powers amuhana another police station Canada Hanagi police station Canada reimbursed or was Sigi Matang the talk about government of India home ministry notification Shimak the Panbasi lady conflict ethnic conflict in the government of India official document they are making a pale live Wangdi even Manipuri chief minister and Sumasi ethnic conflict that is time and again national media Manipuri media Hutchinson High Magi public statement in the Tamuna Soja Haviri reading any se kenara verse ni akoi gi yang dagi masi ethnic conflict ate masi external hand mayam am yauri hadan mayam am thang gi bale re hatar even United Nations baw da thang re si statement jing aduga government of India gi yang dagi ethnic conflict na adun yeng masi consistently masi di moi official document sing da moi public statement sing da official statement sing da mi tari kamai yeng ta mo ani se contributions ethnic conflict nte hari se idea honorable chief minister hiding idea han hide the government of India I region Hajar Cable. Region Hajar Keding, Sagi, I know me, Mummy Palidana. Monitor activities, me am Hindo. Okay. I do among the I must see first time among Hajar gave a call. Akogi Manipur Sina independent Taraba 1949 mamang sida atop mi masule me tona kuki ma ko tona na nupam sule me akogi Assam regiment gi retire to ko nupam ko adu duna su ma se zorom da haibadi Mizoram rom da khar tilted we me ko adu we matam sida akogi kanu siga akogi Maharaj Priyobatan angon da habira mani ko aina ma se din lan saman na host to gi cycle post da man ex serviceman rally gi lapo matam da I'm talking about 94 aduda aina mase host to umta 94 to 95 to ko aduda kan mana angon da habi jang smai to na tona ko bun pam chuler mi duler mi adan tali mosu mi khara se fidjol sati kanu se Mizoram da change na changning me ba ko changning mo sida adugi momentum leire adagi khoi gi tungkubum ba ke hoi leire mo se punchal la ka somna kan to gi da lusai party sina mo se kauthare tan thare ba adu fidjol party se settle to gi ba ana ngasagi Mizoram haiba Lusai party sina cookies ni jam nusi gide bako moina hatoki tungkupum party adu halini adu lebok to punjali ne bako adu ngasai gi kanu se ngasai aina ngasai gi kariba ethnic class nati hai si maram sida I hajar ke bako agenda se akoi gi gladi kai na wifi kai na thoido moi sing sidi ngasai gi various requirement do moi met phange ko various things phange so adu duna moi se law pom matam da adum law nom la ba in this and law la aina debate am da aina mango hai ba fact to buthoga why only 10% given to the hills funds ko why only 10% given to the hills and gladies and law aina hai gladi 3 times are given to the hills and han Kurojolin Putoga in the high ko I know my give me adu high given aduna false narrative me am sing say puto etana ko adu kan nungsi danaba so se lebang sagi plan to ga missing duna thanglen pa gutyo hegum ba ps hauki then silent hauki thang mau kariba mark hauki kaina na mark ti hauki kaina adagi di Mizoram gi asum nakang ge cm ga se oisin na som adugi Mana the US the chalaga mana hiremi dudi thank you for the donations given to us for the all the help cable extended to us the mark do chali no ade da adu ki Burma bill do kana pass ta Joe Biden pass ta bani man chali vote komi do Joe Biden vote kem japani Kamala Harris ki vote komi ni because a person a dignitary from this region has come over here which is going to be true the
moina uiba vision do it's going to be true haibadugi in a way moina chali do adugi agenda yam leba absolutely tamo tamo aina amukhana aina question se tamo da amuka lakchaningi je tamo na haibi se I do agree but the problem is with the government of India na di moi official statement da amsu moi gi public statement ching da haitare leadership of the government sina di hanjin masi ethnic conflict na hairiba adu itaraga di makoina Manipur gi chief minister na ethnic conflict na tina hairiba post moi di ethnic conflict na hanjin haiba as recent as handa ke afasbagi reinforced over statement do the ethnic conflict is mayek seng ire tamo moi home ministry report sida whether the government of India is I could be reading in the same pace with the government of Manipur. The question that's another point I'm that in hanging is Prime Minister Prime Minister Narendra Modi in Manipur quite machine visit to Prime Minister and have visit Kanamtan denied we are and again for every week Central Minister Manipur for every week starting from Congress government like matamdagi hawakanda adum la am si khwaidagi toina Manipur minister lakpase koi Manipur oiramani but since handaki me gi tang ahum jigi matungdagi have tare very few on occasionally la eva adu eragadi central minister singna Manipur la amba prime minister na Manipur toina la amba do Manipur ji yamna mintawi Manipur bu yam nungsi hai ulambade ne koin lawje ba tamo ko tamon chu lobiri koin chu lobiri adu eragadi tamo hojik lakta base de koin kamai udage chine hojik lakta base hojik lakta prime minister wan ta ngang dise aigi vision da ko aigi understanding da ngasai geography and the topography ko demography geography and demography is important when you study this and the location of Manipur says that why the king of Manipur was very powerful in those days in olden days have say India the gateway say it cannot be from Nagaland or Mizoram de Mizoram de Nagaland de the terrain doesn't permit ko adun permit to dabnina akoi Manipur the power ga valley amde kakhala kitan kakhala uthagi wane ba ko so that was the most suitable thing akoi gi nithosina so yam kalami se sigi geography and the geopolitics sinane ba aduga he had one plus point magi plus point se kaino akoi poni sing sine ba ko ma se mobile oye ba poni oy aduna magi army se cavalry adi ka haitare sagon tongba kambu do oye ba ko mainly aduna he was mobile he could go in the east west and southwest ajapa bijana chapang me ba ma se ko aduda now what happened is sigi thokchumon da oja nauji oja danabi na hagi ba ma si yam saurung dong male ka haido adu su chum dong male ba chum dong mali but then akoi gi soibadi akoi maite gi soibadi 1951 dagi soire ba koise 1951 dagi yam chawno soire ba ko the idea of Manipur failed because of two reasons ko two reasons so ai ga nanga tinasi ai ga nanga manasi hai targadi then ngana akoina debate kan wari am sana mata ojan nonina wa ma hai ba ko maite is equal to cookie is equal to naga adu hai kan da ko Manipur da kan to dunia na peace lak dunia ba he is absolutely correct aina maun da comment to ba yes absolutely correct there should not be no difference hai ba ko difference in diversion in then there will be the canoneva adobu what happened is I ngarang phujom chela chali luhong chalu bagi ko luhong chalu phujom chela chali the dress which I am wearing this was one reason ko at that time but that is way of life the way of life that cannot be compromised natra way of life adudi yaroi ba dum da but then another difference why the idea of Manipur failed because akoina ningthau palingai matamda nataga ningthau palinga da British na palingai matamda the ningthau do power lay magi mai army lay magi ningthau lay aduduna anybody he ha hairpom matamda hey adu taw yate adu yong hey adu yong hai man wayem ngame ba ko so that power and the homogeneity power adu mangonda lay hi ba ko aduna 1945 49 phoda adu power do mangonda lay ba so he could control everybody so the idea of Manipur was intact up to 1949 1949 gi matung da palang tarpom tam the idea of Manipur do adudi kai thokre ba because it was directly under ka haitara India government la eba ko la pom tam sida lai saba mi khar yaw hai ko lai saba mi sing de kana khoi khang le mani mainly it was T Kubian who lai sari sa mana ne ba because the power was with him akhoi di yaw ba power yaw tab du kanu bu akhoi da ngasai gi akhoi gi status na akhoi gi adu gi kanu do difference ma status lakno da sina adu ni sina adani habidu chan khare adu gi difference ma adu gi status do akhoi na chaman ta ga then diversion do yam su le moi dam ne ba the diversion la moi the main cause started from there main cause of today's conflict started from 1951
Okay. 1951 de haurpani aduga sigi ngasagi imona hangba question do adu question dugidi haujuki question dugidi kamai toge bo ai haijage ko sigi kanu sida drone bomb si thadare drone sina ko bomb si thadare bomb ki matun sida yana bo hingdo ha yaw na lerbani Asutosh Sinhana Asutosh Mishra haibo mali ko Asutosh Mishra na bomb se pairaga mana reporter na utlabani seida ko adubu asom nakandagi army headquarter dagi akoi army chief na adu bomb don nate hairine ba ko that was with the sanction of the defense ministry so sigi mayam se akoi na su health tv da so haibi ya da khar su lei ba ko military len mani na okay there are certain things certain things there but the fact is what I wanted to submit over is that अखोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आइना खन्म मतमदा मा लाखसु लाखिरो अदु वासु ngangiरो मथंग से आई तमोदा मुक लाक्सगे तमोदा लाक्सनिंग बजे हौजिकी आइना हंगी सादा हंगी बो हंग दुगी मखा चदरपदा इंडिया के होम मिनिस्टर ना प्रेस मीट अनीदा हाबतारे रोड मैप से पनग्रे तारे वही रोड मैप से मक पनग्रे सॉल्यूशन पुथोकना रोड मैप अमा लेरेन अदुगी रोड मैप सिदा माना पनबसी मैतै समुदाय सु वारी सानरी अदुगा कुकुई समुदाय सु कोई वारी सानरी अदुगा अनीमक से पुनः फमनबसु होटनरी हैबने मसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रोड मैप से तामोय खोइना चावकना येंगप मतमदा मागी क्रोनोलॉजिकल अमक अखोइना येंगप कांदा यूनियन होम मिनिस्टर ना मणिपुर दा लाअम्बा मतुंग दा 15 डेज मतुंग दा मा लाकने हैरंबा अमसुंग पीस कमिटी मा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तकी सेमखिबा मथौ तौगिद्रे it was not active adu follow up su taughidre anu um sem no zo na khidre and ani subada wari sana na bo khona na bagi process ma mai pa khidre atopa mana military crackdown to na tragana military buffer zone ma senkal na bo khona raga ani si amana su no wake up na ba amsu no wake up na bo khona bada central government ki forces ma ma thajal ki bai khongthang laigre masi mong su iraq si kan bangamdre Government of India की road map से कोई ओरिजिन तब अतोप road map सिंग अतोप strategy सिंग लाइबगी ममी ताब्रा तामो अदुगी road map मैम से कोई की मांग दे failure ने उरी है तारे हौजी फौद दे तामो करे है भी नहीं road map से I should visualize तो चाहिए वो कॉमन खाली वो road map से that would be the road map हमला but then अदुगी road map to the कहता है subsequently slowly थोल करनी है वो को अदुबो आई ना हौजी suggestion tawning ba siri every maitais ko every maitais na ai si prime minister ni haina khallaga oi si home minister ni haina khallaga na akhoi gi manipur je smata yengdhabiro ba ko aduga sida laiba community sing je kana no na yengaga na acha aina pami sina kuki de na si pami si kupi sina torpa ko sini ko aduga maitai na kai kai toba Maitai sina I want to talk about Chief Minister Prime Minister da ai na pami si Maitai sina kai kai oiba pami kuki na kai kai pami adagi hai tara khoi naga sing dagi ai na kai kai pami ha ba se masi ong ta hangbiyo ba you imagine yourself as a chief cabinet Prime Minister and Home Minister adu khanga ying tharaga kari no akhoi nis dagi moi nis pamam gadoi se kai no nang ai se adu oiba taraga di kai no pam gadoi se adu ong ta khangbiyo adu da answer do phangbra yingbiyo ba that is one thing which I want to ask every person every maitais ko every maitai adu ma hangninge adu gi answer do adu really completely in the correct way adu khangba taraga di adu gi answer do phangba taraga di I think the answer will be there Sigi hint amo choi mo bijage everyone me amagana ko mapa amana imung da macha manga pokpo matamda macha manga sidagi mapa sina kari pamge habse how the children should behave towards the kya bolte family ko family name khalasi macha manga gi ka magi nupi nupa adagi macha masu ga loi lei ko adu ta sumai macha manga sidagi mapa sina kari expect to ge habse masi angta question ja hangbiyo ko adu answer to khumba ai masi say if somebody help me it will be helpful for me ko sabse ai khangdri basis makana na sai no kamai sai no yam phana di sagre ko pura bypass tawga phana sagre and ozan paisa phaiga hai let me any fun then fit adugum lambi ma sabam matamda ngasagi environment sokadoribani lot of agendas are there lot of various implications are there adugi sanction duna kana na pi whether it was given by the Manipur government
Central government and direct people are right because state government is there. And the Manipur government na adugi kanu do pi khibra diamond actually say German road and Tiger road hai ko. German road ka Tiger German road is hakanda. Ada dele ba kanu jing sila security force na de report pirongani. Loi pirongani. Loi pirongani adu di akhoi da side lai ko mayam sing. I think madile ite. Mayam sing som da tum da lai ho bra adugi implication khang tra bra environment solo ka doi ni jungle kakthar ka doi ni ko adagi unnecessary paisa kantor ko doi ni adugi funding do kai de la ke ha ba ko. Aduma masima I khangdre I do not know. It's a mystery for me. Adagi sagi akhoi gi bemas sujata hai be bo hamdo adu yamna chumbu ko pham ne ko akhoi yum hana set tok se hai se ai yum hana set tok dana asum na kan mi akhoi da fund birak ta bro da fund birak ta bro center na akhoi da fund birak ta bro aina haije bu yim gi ko 6 14 akhoi gi kya no district kya no 9 plus 7 16 districts ko 16 district 1 Navodaya I haise amuk remind to jage mayam khang na bai ni ko mayam praja mayam khang na bai ni haise se Navodaya amagi strength se UP da le Navodaya ki strength su Maharashtra da le su Navodaya amagi strength chhatra ki strength se chap manai it's nearly around 400 ko oja mayam manung da loi de ga da mani free of course everything is free sigumba kolom su free ni ko adu da loi tamai se aduga akhoi ki population sina 30 lakhs Manipur ki population na 30 lakhs 16 district 16 Navodaya Lucknow ki one district Lucknow obviously one district amani 69 lakhs 69 lakhs hai sigi one Navodaya and only 400 children are educated just see the difference aduna center da dina akoi blame to budi to gumsi aina haja gadu budi sini akoi ni se da hojiti for this term MLA akoi na khar khangal ko mayam na khali ni matik chare hana khali ni ko adu matik chare na khalabani na praja ge su role lobo tai aina khan ge ba MLA se si se he must do this have se chief minister na chatpa matam da chief minister su ta batai ko mayam sik punchal laga se lai ba mayam se meti khadana te ko haje se lemau ba tara du di tara ujaga sanu som na kan yankai lewi se affected oi se yankai du loer ma affected oi ni punchal batai wai sana batai bhai na kai hai no kai hai no moi bhai ngakta ni loi tinar mi ngakta ni adu duna kamai to sige kamai to si khanna bata bani adu da difference opinion leita di center de chalo punna se akoi smana khanna matam da si difference relation wa chief minister no hai wa do transparency la ko thamo adu ga mo adai center no ma lo smai to he si to he so ne yadra ka di yadre haro center yada ba khaya khoi yaw dine se da chief minister resign count to kan ya ma hai yaw dina adu resign to do adu ma su convince to home minister da kana do no center de convince to do to ro akhoi gi sei da party gi president su lai dina ko moi myam chalo ye ngo discuss to ro so da to no honoro ko moi na represent tawni tholai mina adu ta praja gi mahut ne ba moi se praja yam se safety du ne tholai se adu ta di ngam da ba tar ga di adagi center na hai du su ya de hai ta chan na di hai ta di ma resign to ro party di resign to ko na party di resign to ko ba adu di to di na di center da di hai ba ngam di center na hai kom da di chummen tari ba adu sila ga ma gi ka hai ta I would say personal agenda hai ta re ne personal gain gi namakta nang to have to no it should not be done it is absolutely wrong adu mu di phatte ko adu ga ngasai gi ball Delhi da kan to bhai basa sidi ayum haijage akhoi si yum mani yum chawbam ni fan nam ta akhoi do award pam de prek kon te adi funding dom gi enta dai ngamo amo so hai gam ni adum hai adi amo ikai ni amo udoi ba fan akhoi de kya peri asuna kan da promoter yeng po matam da akhoi di hilia ni yam pire ba comparatively mi masing gi yeng na matam da aduna si me am si gi amo yamna sigi subject ta nei na ba ta di akhoi sung mai mu tham le ru de ba fan matang de yeng na ta di ko asuna kan da tawri kholi ta kan tor ka di aduna si matang se di adu Kakui Prime Minister na sigi matang sida India si am luba crossroad am da leiba ko sim ka ai hajar ge ko masi me asu kan biu adu kan haitara khara di luba situation ni sigi area si geography si yam na important no hamni sigi mafam je akoi gi as per the geography Manipur Arakan and all these places are very important for the world part sigi matam se si yam na adu India si sima ai kitang hajar ge India is a crossroad now today ko that ngasi bong manung sida India na permanent member UN gi oige na hype matam sida China na object adum tawla e ko today China has kept quiet
ko si khaktani aina hanjada aduna India has to be very careful when it acts anywhere in India the any violent war so ama bo to matam sa sigi dealing se that one has to be very careful haibani Indian government na aduga Narendra Modi gi di adaki khoi gi honorable ka hatara prime minister gi di mana chatana mana oirpa matung dagi mana sagalai ba magi ka haitare magi personality haitare all over the world ko he is a very popular figure in the world he is a world leader as of now ko adu haijage okay tamo matang sida ai tamo ju ichena ju yam chawna concern to ba haitare kai gino ko center da taina do si kai gino ko prime minister da taina do si se haba sida iche ai wa pam ka tamo unta lojage tamo ngasai aina hajab do prime minister gi decision lo ba do prime minister di decision lo re ba ai sai do ne kamai to moi mana pam si kai no khoi community me am si da gi do okay adu do ne my decision is for me tamo na haija ai bhapta jai mayam ju soi bhapta biram gane khale prime minister na amasung home minister na India gi interest ta manipuri gi purup mayam je da mi yengi adu da aikoi na prime minister na traga na government of India na kari to honningi ya bada koine khalli badu maina leiriba ikoi community mayam sina su kari to honningi je mogi mi yeng ama leiri habani tamo na koine na dum thambi bani masi wafam je